باس نانك خارج تركتي يروكمون قبناسو يروكمون قبناس وقتا جبار التركنا إركون نما نمن باسو إركون نما نمن باسو نانك خارج تركتي يروكمون قبناسو يروكمون قبناس ظالم من دين اتكاتي ربي بلانا فجاسو ربي بلانا فجاس عدوي دين اتكاتي ربي لبين هدماسو ربي لبين هدماس إسلام ديني في دمي ربي جفانو هباسو ربي هلدانو هباس إسلام ديني أجيسي ربي قمانو هباسو ربي قمانو هباس نوت ربي كادتني سكالنا ننهنجسو سكالنا ننهنجس عم جني ولي قلا أدوي ربها بكسو أدوي ربها بكس هنولتني هم بلتني نسرين نها قمتشيسو نسرين نها قمتشيس آمين 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 ربي كلا لفنبوسو ربي كلا لفنبوس آمين 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 جلا ربي كلا لفنبوسو ربي كلا لفنبوسو ربي بيتا ما ستما توكو سراهن دوكن توكو سراهن دوكن وسوق بين اللي كمنو واهي ما في الركن واهي ما في الركن فما ديك نوكبني حتى دكاني سلبني حتى دكاني سلبن وانا تنو جالت تندا يا ربي سر جالني يا ربي سر جالن أما غيهنو تمسمي هر النبوت ركني هر النبوت ركن لقات ربي بلانا بجاسو ربي بلانا بجاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بليان خياك قالي وغاري خن تورخنا نور دفا جرتن هندوم خيسنو بك جرتنتي نغا في رحمن ربي سين رتاجراتو سغنتا هلغدا سببا نتوركين ندرا مروتين ندان خرم مريت الريق بدي دياتين جروانا في ان شاء الله تعالى هنگا دوما سغنتا تناتي نفانا تران سنين جاب بليان خيا هورلينين ديرا فكما جرتو دبرتوتا فو مالي جراچو دبدين دبرتوني هورليني جنة خيستي هنقبني غافي جتوف ديبسا ولين صلى الله جرو الغدا افان رچته دامبانه إن شاء الله تعالى عرّا بكال قد تلامن الرخابني ولله الله وبلا يانكي ياكم أشي خيسة دبني جرو دورتوني جنة خيسة ورليني قبل ولكن ورليني را دورتوتا خينا خنا ببريد أكسي بيتني دورتوتا الدنيا خنا ورليني را ببريد أجن ورليني سنيرا ورليني وصوتكاني سيدا الدنيا تنرى قميل لتي الدنيا تنقوتو يبسطو تا كسمتي ورغاني سيدا بها فيديا كاباكي بولغيسو تا سمتي غفتا اسي متا راغبدو يخاهو ان اسي متا مرتي غبدو تو الدنيا فيون الدنيا خيسه جرهن دراو على النبي جانسن اسين تر على اسين تر بريدا وانا جايبا يا ما شاء الله نمن رن تناستي عباده ربي ساتي بولين ربي سا غبريت هوي در جراتين يرفول ربي غله غيا قيامه دايساتو هورلين مسن راهو على اجني بر هورلين سيرا اساتو بريدا اجنمس دو ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي كنجا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ملائكان أرشي بادتو في أكسمتهم ورين مقار شراجران خربي قل ليسان سبحانه وتعالى هندي سانيتو ممنتوتاف أرارما في رحمة ربي كرتنيف أكنا جان يا ربي بكم سخيدة شيء سمي وهم دا خيسا وبلتي جرا وهم دا هوني بيتا بكم سي وهم دا تورك خيجرا أكسمر رامن خيت اللين كانهم دراه بلادم يا ربي خين ورن ستي أمنني إرجما خيجل ديمني فرارمي فرامة إساني قريب يا ربي بدجه من درا إسان باسي جنة نونكي ملائكة بركنا جي ربي خلتهم من توتا بيشورا يا ربي جنة عدني خنساني بايلما سنت يرتو سنسان نكي إساني في أبوتي ساني رايلة ورطولي أكسمت الما ساني رايلة ورقا كجيلة يا ربي جنة خنيف جتة ملائكان مؤمن توتا ديرا دورتي راتيف
jannata keeysatti akka isaan qanani'an abbootii isaaniitii fi warra isaanii wajjin ilmaan isaanii wajjin akkasuma nama jaalatan hunda wajjin akka isaan jannata keeysa qanani'an malaayikaan rabbi kadhattiifiya yaa rabbi hamtuu duraa isaan baasiyette hadiisa Anas ibn Maalik odeysu keeysatti rabbi irraa jaalatu umma habiibaan gaaf tokko rasuula dhuftee waan jetteen yaa ergamaa rabbi المرأة منا يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجها لأيهما تكون هي وزوجاها لأيهما تكون dubartiin takka asirratti ni heerumtee argama rabbiin abbaa manaa nama lama faara qabdi abbaan mana isiidhaa lachuutu jannata wajjin seenaa hoggaa jannata seentee jaarsa isii lamaan irraa kamii wajjin taatee argama rabbi jettee ummi habiibaan ergama rabbii gaafatte nabiin keenya duba waan janiin nagaa rahman irratti haa jiraatu takuunu li'aakhiriima kaboodarra isii fuudhee wajjin jannata keeysatti taati jaarsa isii karraa boodaa wajjin jannata keeysatti taati janiin ummi habiibaadhaan yaa maashaa Allah akkana jechuudha namni akkaan jaarsa keeysan jaalattan eeganni isin biraa fuula rabbii gale jalaa heerumtanii kabiraati wajjin kayna hoggaan kana isiniin juuga namni nyaatee dhugu heeruma dhiisee isa kana taa'uun hedduu gaarii miti ijoolleen ammaalleen waan irratti hafanii ilmaan guddifanna jaaniif hin qabdu booda nama jallatti yoo rabbiin namarraa qajeelche malee booda gartee jaarsa namaa taati dubo hedduu si jallatti hanga jaarsi si oofu caalaa si ooftee si ergatte kanaaf ilmaan ammaatiif janii heeruma dhiisanii yoo xiqqeenyaan abbaan manaa rabbi namarraa najjeesanii kanamarraa duu taate ilmaan guddifanna janii heeruma dhiisuun dubbii khatara dubo ilmaan rabbii guddisan abbaan manaa akka carraatee isin biraa kunnaan heeruma ilmaan ammaati jettanii heeruma dhiisina hayyee hoggaan kan isiniin ju ilmaan keeysan bakka hin taane facaasaachuu qiyyaa miti nama isaanii fi isiniifillee tolu laalaatii ka isaanillee yataama beekee raamata godhuuf ka isaan hin daddarbine ka isaan hin daadarkeeysanii horkattan heerumaa isiniin jechuu qiyyaa duboo qaala maal janabiin sallallahu alaihi wasallam rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa guyyaan qiyaamaa tahee warri biddaatis ibidda seene warri jannataatis jannata seene warra gartee jaarsa lama sadi akkas heerumee jiru ka gartee tokko wajjin sawwaa du'aatiin adda baanii san booda ka biraa heerume ammallee adda baanii ka biraa ka heerume jaarsa isiidhaa hundaa'u rabbiin tarree naqee isiidhaan haalli isaa irra gaariidha ka addunyaa irratti akkaan sii tole ka akkaan addunyaa irratti haalli isaa amalli isaa sii bareedee si maxxanfatee sii tole raamata sii godhuu ture isaan sadeen keeysaa yookaan lamaan kana keeysaa filadhu jaan filattee ka ifiin feete ka isiidhaaf raamata godhuu ture ka isiidhaaf akkaan toluu ture isaan keeysaa filattee sanii wajjin jannata keeysatti jaarsa godhattee abbaa manaa haadha manaa taatee fi wajjin jiraatanii jaabar duba nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ummi habiibaadhaan maal jedhin yaa ummi habiibaa na dhagee jedhin ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة حالة لهم خير الدنيا في تآخرة اللي ولي قبت يخطين جارتي إسا دريس الدنيا رتي تلو في تري حالة تغاري تو تري حالة تلو تري خنو أر اللي جارت وساتي طلع على إساتين كنو فرت يخطين يركي حالي غارين الدنيا في آخرة اللي فايدة رقباهي جان نبي ربي صلى الله عليه وسلم وبيبادان هايين أما اللي حديثة أمي سلمان وديسدو خيسة وبليان كي يوان نجرو أمي سلمان وانجتين ارقم ربيتين أنساء الدنيا أفضل من حور العين يا ارقم ربي دبرتو دچولي خور العين جنين أدانا دي جبر قدسني في نخا الدنيا را خنا خمت الرجالات تقافت أمي سلمان يا ما شاء الله حور العين دا في دبرتو دا الدنيا خمت الرجالات يتي ارقم ربي قافت ارقم ربي مال جنين بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة على الباطنة كفضل الظاهر على الباطن أكا خيسي نما أكا قبان نما خيسر رجالو أكا وخا واني دري جلتو تكا وان دخطو جالتو تي دوبرتوني الدنيا دا هرليني سين رجالني جنر قمر ربي صلى الله عليه وسلم دوبرتوني الدنيا دا دوبرتو هرليني تجنة خيسي جلتو سين رجال أكا وان دخطو تكا في وان دري تكا فكينا في دكنا في فاولتين دياتا ندام فقودامين akkasuma keeysa keenya kan waliin agarru gubbaa ammoo ni garra namni kun bareedaa fokkota wanni tun gaarii hamtu gubbaa laallee ni beeyna walaakin keeysan beeynu akka gubbaan keeysa caaltutti akka yookaan ifni dukkana caalutti dubartiin duniyaadhaa huralee ni caalti jedhin yaa maashaa Allah huralee numa akkasii bareeddu san fatanaa kufiiftanii jirtanii jaabar bareedinaa fi tolaa fi gaaroominaanis waa hundaanuu isinii darbee jira ajam hoggaa kana du'a ummi salamaa yaa argamaa rabbi jetteen yaa dubartoota keenya rabbiin haala amala keeysan tolchee aqiidaa teeysan bareechee khayrii irratti isin jiraachisee jannata san rabbi isin haa kennu dubo haala keeysan tolchee hujii teeysan bareechee shirkii irraa isin fageeysee shakkii irraa isin tiisee rabbiin jannata san isiniif haa kennu kunoo isiniitu huraleen irra of bareeda isiniitu huraleen irra gaariidha isiniitu akka ajaa'ibaatti isaan caala
ergama rabbiitiin du'a ummi salamaan jalaanaf neemmallee waan jettee yaa ergama rabbiin huuraleeyni hedduu faarsitan hedduu dhaadheeysitan hedduu ol fuutan hedduu guddiftan addunyaa guutuurrallee isi caalchiftan osoo gartee xiqqishuma samii tana keessa akkana gajjatte addunyaa tana guutuudha ibsitillee jettanii jirtan duba akkamitti nuti isaan irra bareedna akkamitti dhalaan dubartiin addunyaadha huuraleeyni isaan irra bareeddee ergama rabbi jettee gaafatte wanni irra bareedaniin maaliin mee addanuu baasaa waan nuti irra caalleen yookaan waan irra bareedne irra tolleen addanuu baasaa jettee gaafatte hoggaa kanatu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن عبادة ربي بقولتن ربي بصلاتن ربي بصومنتن ربي يجي جابو فتن قيساو قموجي ومتا قيستين خووك كاجايبا يسوادو ربي بجي جابو فتني تندمتن ربي بجي رو ركوم دا صلاتني صومنتن بيلو يتني ديبوتني ددبدني هفنا في نورا رمودي دير عملت ربي في عبادة قرو درتن إسان تكان صلاني تكان صومني تكا إجابة نفني خنان سنور لين الرجالتن جندو ورغمان ربي صلى الله عليه وسلم يا ما شاء الله يا دبرتو تخين ربي نسناغا جلچو ربي ندبو وان غرتي هور لين الرتين چالتن كنا ور لفغتو متي ور غرتي هور لين الر وان تين چال كنا جبيفتي چالمي ساسن دغمان چتي مركني فتو ربي سناتا يسو شركي راكار ربي سناتي يسو توي در جراتي ور رد ربي سناتا يسو شركي في شكين والله يا الدنيا اخرن نمو هنگيستي ربي سرايسنتي سي جنة اسني خني ورچ خيستي هورلين مسني وجين ولركو ربي سناغدو ربي ساني وجي ورولركو سناغدو ولركو تيسن ان شاء الله ابا من خيسني تو اسان سين رفودو رافتا سنيفو لندب دولركو تيسن هورلين وجيني اكمل لولين كو فتاني سين دامدو دو اكا جراني لولين نورا جري لولا خين كنم بيخن يو جارتين تك جارسي سيدا جلتي الدنيا تنر جارس ازا خيسوان جتوني بيتني يا انتل قاتلك الله ربي سيهلاقو اني نوسي برافيه چودا دياتي جرغره خينا مانو راجين كارا اولت مانو رايا ايتي غوتي ابارا اولت سياهلا خو جني بر يا سبحان الله جري تكالو لندغني يو اتسيني سالولتهو يو اتسي جارس جلتهو يو اتسي جارس ازا خيس اسان چي ركتني يا ما غربا جين كاولت اني نو سبرا ديمو ديما غرا خيني رفو ديما واتي كو كفافي هانغنا اوبسيف سينجني بر اكنا سينجن يا سبحان الله اچي دايتي غرغري نمن كاين تاتي سي جارس ياي غوتو اسان چي ركتن غافچي دايتمو arra faraqanti ya marre marre ninjirtu beek guyyaa tokkotti isin hundaahu 72 baanasan illee taatu daqiiqaa tokko keessa waliin isin gaya akka asiin rakkoo fi daddabbiin hifannaa fi maal maal injirtu yaa subhaanallah rabbiin warra ganda san seenu isin haa godhu dubo maal jetteen dubo misalamaan nabii rabbiitiin maaliin nurra caa maaliin isaanirra nuti caallettee gaafannaan ergamaan rabbiin salaataa soomana uffannaa ibaadaa rabbiif buluu keeysaniin isaanirra caaltan eega janiin booda maal jan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartoonni addunyaadha yoo rabbiif bulanii rabbiif oolanii ibaadaa rabbii irra jiraatan albasa allahu wujuhahunna annur rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula dubartoota addunyaa akka jirutti ifaadha ibsarra fuula isaanii rabbiin ifa ibsan ifaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala fuula isaanii kaaya fuulli isaanii bareedina keeysaa akka ajaa'ibaatti ifa akka ajaa'ibaa shaajan yaa maashaa allah waajsaadahunna alhariir qaama isaanii akka jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala hariira uwwisa dubartoota addunyaadha warra rabbiif ibaadaa godhee qaalii rabbiitiin oolee bulu warra tooyidaan bobbee tooyidaan galu warra jaarsaan irra fuudhuudhaa deema jee sheeka biratti qadaadaa fi shukura fudhatee hin deemne warra gartee libaanataa fi ut fuudhee warra sheekotaa ziyaaruudhaaf ichi hin deemne warra rabbii isaatiif oolee rabbiif bulu guyyaa qiyaamaa rabbiin fuula isaanii akka jirutti ifatti kaaya fuula isaanii guutuu rabbiin qaama isaanii guutuu hariira uwwisaa jannabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam akana jan maal jan biidal alwaan qaamni isaanii bifti isaanii akkaan adiidha faranjiin adii'attaa miti kana caalaa adiidha dubartoonni addunyaadhaa hoggaa jannata seenan gurraattii illeen akka ajaa'ibaatti addaattee miidhaydee faaya uffattee fuullisii ifee akka ajaa'ibaa kanatti taakkoo gartee ajaa'ibaa tana uffattee hariira ajaa'ibaa uffattee waan feete gartee faayarraa gurraa fi maal hunda dirattee akka ajaa'ibaa kana shaayatti yaa obboleessu namni san arke waa gaddeebi'ee asii badii takka takka hin dalagu wallaahi nin arkinii asii badii bakka hin taane dalaydan hoggu takka xuriin ittiin dhuftu hoggu takka heeyidiin na dhufeen qabdu niin daheen qabdu dhiyootan ilma horkachuu ni jirti janii namni hedduun gaggaafachuu turan osumaan deemu dubbii fidde وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين جنة خيسة واللبون نما دستيت تنداجرا واللبون نما فيه تنداجرا الموده فينان نيرك التاجن ولكن قرب بعد تشوفي دو في قد تشولين سومتك خيسة تجن
guddina warra jannataa ni beeytanii umrii warra jannataa amata 30 ulfillee yoo dhalatu sa'umata ka keessatti ulfa garattis baadhattee amata guuttatee amata 30 saallee guuttatee akkasitti daamaa jan walaakin ulamaa'in hedduu waan kana keessa wal dhaban warra hin harkatan jaanii jiran warra ni harkatti juu jiran alaa kulli haalati waan jannata keessa wanni barbaadan hunduu ni jirti jannata keessa ibidda qofaatu hin jirre malee wanni biraata barbaadan hundinuu ni jirti siin jaadeeroo ibidda qofaatu hin jirre jannata keessa akkasi hayyee duba nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam fuulli isaanii adiidha khadirat thiyaab huccuu isaanii daalattiidha warra jannataa huccuu daalatti uffatan huccuu babbareedduu ajaa'ibaa huccuu miidhagduu ajaa'ibaa yaa maasha allah in sabraa alxuliyyi مجاهرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقولنا يا ما شاء الله فلا زكيات فلتن جوجون ساني فايا أكسمت من نسان كيسا قلن داب الراجارما فلا نسان التين فلتن متى دابا أكسمت من لهم فاي نسان فتن قصا قصا خان دالت خان قصا برا خان ديما خان مال وما يفين فرن فتن جتشورا يا سبحان الله مال جندبون لال والله وري جنتا دبرتوني خين يوغا جنتا سينن والله تنا واللساني warra wannaa dhaadatan dubartoota uraleeni sanitti maal janii dhaadatan akkana jaabar nabii keenya jechuu jira sallallahu alaihi wasallam yaqulna akkana jaanii janabii rabbii sallallahu alaihi wasallam jara kaantu beeyta dhaadanna ajaa'ibaa gaffita jara uraleeniidha maal jan isaan naanu daahiraatu falaa nunjasu abada xuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu jan nuti hoggu takkaillee hin najifamnu yeroo hundaa huxaara jarri aydiin qabanimi nuti hoggu takka hin najifamnu hoggu hundaa huxaara jan jarri akkasuma nuti hoggu hundaa'u qaali rabbii goone yeroo takka illee rabbii keenyan kilaafnu yeroo hundaa'u ajajasaatiin bulle yeroo takka ajajasaa jalaan baanu maal janii isaanis namu waan qabuun dhaadata waan ta'eef tanaan dubartoota addunyaadhaa dhaadatan hoggaa kana duboo nutoo maal jennennaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jettan jeen maal jan maal janiin duboo dubartoonni keenya kaasii naanul khaalidaatu falaa namuutu abadaa ونحن الناعمات فلا نبعث أبدا ونحن المقيمات فلا نذان أبدا ألا ونحن الراديات فلا نسخط أبدا طوبى لمن كان له وكنا طوبى لمن كان لنا وكنا له dubartoota jannataatu nuti zalaalam jiraanna hinduunu akkasumas nuti rabbii keenyaaf qaalii goonaaf bullaa fi hoggu takkallee rabbiin kilaafnu hoggu takkallee gartee hin najifamnu xaaraan jiraanna akkasumatti zalaalamas keessa jiraanna du'aas hin dandamne akkasuma yeroo hundaa'u gammachuu qabna takkaa jallanneen beeynu akkasumatti waa hedduu takka janii duboo hoggaa isaan dhaadatan way waa milkaa'e kan nuti harkannee fi kan harkatelleen janiiti jarri kun dhaadatan hoggaa kana duboo ganti keenyaas waan janiin نحن الصائمات فلا صمتن أبدا نحن المصليات فلا صليتن أبدا نحن اللابسات فلا لبستن أبدا طوبى لمن كان لنا وكنا له طوبى لمن كان لنا وكنا له جنين دوم نتربي صلاة ترى سنتكات صلاة نتربي صومن ترى سنتكا صومن تنيتم بيتن نتربي بقرتين hijaaba uffachuu turre owwaafii qabbana keessattis takkaa uffataniituun beeytan nuti rabbii keenyaaf hoogganamne addunyaa irra cinqee addaa jiraachuudhaa wajjiin rabbiif gajjannee rabbiif hoogganamne waan nu dhorka irraa fagaannee tan ittiin ajaje hunda hojjennee rabbii keenyaaf jiraachuu turre isin takkaatu rabbii keeysaniif akka nuti bulle rabbiif hin bulle nuufi xuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu janiin duba ganti keenyaas akkana jan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana birraa janiin jechuudha way kan harkatee fi kan nuti harkannellee waa milkaa'e wallahi dhugumaanuu milkaa'e yaa obboleessa rabbiin jannata nuuf haa kennu ollaa ambiyoota rabbi nu haa qubsiisu huuraleeyni dubartoota keenyaa fi nuufillee rabbi haa kennu huuraleeyniin keeysannuma inshaallah numa kana rabbiin isiniif haa qajeelchu shamarran keenya isin numa isinii qajeelchee waliin rabbiin jannata nuuf haa kennu akka ifiin feetanii filattanii isiniin jaabarachitti akka ifiin feetanii san filattan duba akkuma algadda isiniif hime ta dubrummaadhaan duute nama gartee ifiin feete rabbiin subhaanahu wa ta'ala isii filachiisa ta hiikamtee osoo heerumin duutees jaarsan qabdu nama ifiin feete rabbiin isii filachiisa ta gartee abbaa manaa heerumtee abbaan manaa biraa du'ee osoo nama biraa hin heerumin duute san isuma heerumti yoonni jannata seene ta abbaan manaa biraa du'ee takka biraa duutee abbaan manaatii fi isiin jannataa fi ibiddatti adda adda maqan nama ifiin feete filatti sunilleen akkasumatti ta gartee jaarsa hedduu qabdu jaarsa isii keessaa kafeete filatti tagartee jaarsa
تجارسا هنقمني لا لما بكميك قوني القدم تدور مران دوت تكا جارسن قبدو تجارسي خي أكمي كم تندوت لما جارسن قبدو تجارسي برادوي إيجا إني دوي بود إسون يرومين دوته إني بيد براسين إسين جنة سنتة تونس جارسن قبدو جري خنسدين نما يفهم فرم فلتن تدورات نما يفهم فيته فلتي خكي سيدا تغرتي هرمتي كمتي دوتس نما يفهم فيته فلتي جارسن قبدو خكي سيدا غرتي تا هرمتي جارسي برادوي يو خابرادو جارسي برادوي osoo hin heerumin duuteen ta'isii fi jaarsi karaa maqan tunillee nama ifin feete filatti jaarsan qabdu sadeen taafraffaadhaa ta heerumtee jaarsa hedduu qabdu sanis tafeete keessaa filatti jaan algaddaa achumarra deebitanii ilaaltan nama na jalaa kuttee jirti inshaallah hayyee duwwaa nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam waan jaan akkana jettanii ni jefirra xuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu way waa milkaa'ee namni nuti isaa taanee fi kanuutee illeen kanu harkatee fi kanuti harkanneen وبا أنا دوام ملء مسلمان جلانا بني أرجم ربي يتين يا أرجم ربي المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها دبرتين تكنوا راقاتين نمتوك كلما سدي أفريرمتي إسان دينو دوا ولمانو ور جنتاتان بكتك جارسي أفرانو جنة سيني إسيلين جنة سينتي جارس أفران كانون داو بكتك تيرمتي مو جارس خان خيسا خميرمتي وانجو رسول ربي قافت نغارا من رتي اجراتهم دبو غاخن ارغما ربي وان جنين يا ام سلمى جنين نبي ربي انها تخير نفلا تشيفمتي سنتن يا كم فتختاروا آسنهم خلقا فتقول اي ربي خال الرتل فلتي جتي ربي سيدي يا ربي خيام يا ربي خيتين إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه به بها هنا يا ما شاء الله يا ربي غيا غربا خناتو يدو على طلع هدنا غارومي هدنا طلو تري هدو حال سادس نجي الدنيا نمني كسار رهنا اگر سيسن جرو نمني كسات يالنا تولن جرو نمني كسات دس نغورن جرو سنيفوم غربو مخناف اسيت اللي نيروم سيسي اكما الدنيا رنا تولتيتي حالا كان تلو فلتهم سني وجين جنة خيستي كاننيتي آدمنا تاتي فيها ما شاء الله أكن جنبين يا أم سلمى زاب وسن الخلقي بخير الدنيا والآخرة هالي قارين خير الدنيا والآخرة فرتي ديمن حديث خطبرانيتي في المعجم الكبير هاي أكن وبليان كيا إن شاء الله تعالى أكا دبرتوني خينيا خا الدنيا رتي ربي بلن دبرتوتا ورلين ربريدن اللي أغريا جران أكا سماس nama isaan itti heerumanii fi nama isaan wajjin jiraatan nama isaan akhira wajjin ta'an illee hanga tokko agarree jirra inshaallahu ta'ala ammallee waan takka takka talaalluutu jira wanni takka takka talaalluu maal yennaan wanni laallu maal yennaan hadiisa tokkotu jira irra hedduu warra biddaa dubartiidha hadiisajuu jira irra hedduu warra biddaa dubartiidha hadiisajuu jira hayyee dubartiin irra hedduu warra biddaa yoo taate maaliif dhiirtii jannata keessatti lamaa fi akkas maaliif fuuti dhiirtii hundi dubartii addunyaadhaa tana lama qabdi jaartii taa'uuraleeyniidhaan 70 maal janiiti inshaallahu ta'ala alaa kulli haal ati tanarraa qabadhu dubartii addunyaadhaa dhiirtii lama yoo qabaatte hay dubartiin ibidda waan seennee ukaa gaafas dubartiin ibiddan seennee jechuutu namatti as mul'ataa'u gaafas duba dubbii tanaaf inshaallahu ta'ala waan xiqqoo wajjin kalaalluutu jira dubbii tanarratti jechuudha wanni jiru obboleeyyan kiyya nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti wanni isaan ja'an yaa maashara nisaa tasaddaqnaa fa inni ra'aytukunna akthara 'ala an-naar yaa jammaata dubartoota rabbii keen sodaadha sadaqaallee baay'isa akkaan haraam irraa fagaadha shirkii irraa fageessa rabbii keessan qulqulleessaa tokkichoomsa irra hedduu warra biddaa isin ta'uudhaan harkee nabiin keenya jan sallallahu alaihi wasallam duboo irra hedduu warra biddaa ta'uu eega nabiin dubartoota kaar kan taate maaliif dubartoonni keenya maaliif dubartoonni jannata keessatti jaarsa tokkoof yookaan dhiira takkaaf dubartiin lama taa addunyaadhaa tun maaliif taatiif jan hadiisa biraa keessatti immoo nabiin sallallahu alaihi wasallam akkana jan inna aqalla saakinil janna annisaa irra xiqqaan nama jannata qubatu dubartoota jan irra xiqqaan nama jannata qubatu dubartoota jan hayyee dubartoonni eega irra hedduu warra biddaa tahan irra xiqqaa warra jannata qubatu eega tahan eeysaa fiddee dhiirtii dubartii lama dubartii addunyaadhaa tana fuutii jan duboon eeysaa fuutii waan juutu asbee gaafin hayyee kanaaf deebisaa ulamaan teenya akka ajaa'ibaatti hadiisa lamaan kana
ولتولشني جرن حديث تغنون داهو فنفان أبوها إن شاء الله تعالى. ورد في حديث آخر صحيح أن لكل رجل من أهل الدنيا زوجتان أي من نساء الدنيا لا أكون على حديثا حديثني صحيح دبرتوتا الدنيا تنلما لما كبنجا جنة خيستي ديرتين هنا حديثني صحيح دوب بليان كي ييغا دبرتوني الدون إبدا سينن إيغا رتكان ساني جنة سينن إيسا في الدين لما فوت ديرتينن إن شاء الله تعالى دي بسا بريدو جايبا كيف الدون فاختلف العلماء علماء واللبن يجرن مال كيسا واللبن حديثو تخن ولدت فيسو كيستي يدو واللبن وان جان دبرتوني جنة كيسا قبسم دبرتوتا تو أكانت دوراجن نما حديثني ما إرتكا ورّا جنة قبطو دبرتوتا جيمين ولكن أمو علماء وان جن ورّي جنة أكان قبطو هدومين عن دبرتوتا دبرتوني جنة كيسا سكانت دويچو namni tokko lama fuudha gaafa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam juu jannata qiyaas hedduu ta'uu isaanii nama agarsiisa ibidda qiyaas hedduu ta'uu isaanii nama agarsiisa walaakin hadiisni kaan jannata keessatti isaa waati qoja dubbiin du'a nama dibde kanaaf gariin ulamaa'idha wanni jaambi anna nisaa yakunna akthara ahlil janna jannata keessatti illee dubartii dhiirarra hedduudha qabadhu jannata keessatti illee dubartii dhiirarra hedduudha wakadhalika aktharu ahlin naari akkasumatti ammallee dubartiin irra hedduu irra ibiddaatti likasratihinna heddummina isaaniitiif jecha asitti isaanii dhiirarra hedduudha ibidda keessatti isaan dhiirarra hedduudha jannata keessatti illee isaaniitu dhiirarra hedduudha bakka hundattuu isaaniitu akkaan baay'ata maaliif jennaan heddummina isaaniitiif jecha qaadii iyaad janii waan jee rahimahullah annisaa'u aktharu waladi aadam irra hedduun ilmaan aadam dubartoota kanaaf jannata keessallee isaan hedduu jira ibidda keessallee akkasumatti hedduudhaatu jira jandubo jannata keessaa fi ibidda keessallee dubartoonni hedduudhaatu jira jan maaliif kuntee jennaan irra hedduu ilmaan aadamiitu dubartoota namni dubartii malee dhaluu dhiisee jira anuu dubartii meeqaan qabaga tuulaa takkaan qaba jechuudha akkasumatti kuunis namuutu dubartoota hedduu dhala dhiira rabbiin waa kennu hayyee gaafii waan juduboo qaadiyyaad irra hedduu ilmaan aadamiitu dubartoota waqaala baaduhum namni dhiira dubartoota malee dhaluu dhiise akkuma isin agartan ollaa keessa yoo laaltan namni dhiira dhaluu ni takkata namni hundi dubartii dhala mana tokko keessa dhiirti takkaa fi lama yoo jiraatte nama rabbiin tala naa kan nu jee kadhatu numa agartu kayaa rabbi ilma naa kan niju malee ilmi dhabame ajaa'iba dubartoota keenya hedduu takka heddummaachaa jiran hedduu takka baay'achaa jiran dirqama warri jaartii takka qabus yoo lama godhe malee asittis garakkachuun hin jirtu akkasi quba gabaadha warri jaarsa qabdan jaarsa keessan ayyamaa fi lama godhatanii dubartoonni ka keessanii ka jaarsa dhabee tattaa'u jirus yoo asirraa mata namaa gootan ichitti rabbi irraa mata isinii godhatan irraanfatinaa du'a raamata godhaaf obboleeyyan keessaniif ta qabdu gartee ana malee ta biraa takkeetti tan qabne yoo kama baasii taate ni duuti if godha alaalaa du'a hundaa'u if godha alaalaa osoo jaarsi keessi qofa bira taa'u obboleeytiin ta'e alaa jaarsa dhabdee namatti mataa qabattu dhabdee akkan taane dubo rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa lama sadii afur fuudhaajuu heddummina dubartii kana beekeeti dhiirtii waa xiqqoo ta'uu beekee akka dhiirtii gartee dubartii takkaa fi lama sadii afur fuutu godhe kanaafuu dhiirtii teenyaas haadhamaa mammareechiisaatiin suutumatti osoo isin hin aarre isi aarsuudhaan maletti silaa waati maammate hedduun ayyamtu ittiin mareechuulleen shartii miti inshaallah hayyee arra ammoo rabbii waan hin taane naafaanii baase ammoo girgirii fi kaaseetiin jira rabbi naa baasu insha allahu taala hadiisni kun duboo qaadii yaada akkas jee waqaala baaduhu man sagantaa tiyyattiin deema insha allah abbaan feetanii raamata qabaattan jaartii takka qofa biran taa'inaa fuudhaa dubartoonni keenya nama itti heeruman dhabanii zinaan dachiirra ballattee guutee dachiirra biibattee jirti ta heerumtee hiikamtee nama fuudhuun qabdu tan gartee durummaadhaan jirtulleen namatti heerumu dhabdeen namni hedduu rakkachuu jira hedduu zinaa dalaguutti wanni nama obbaase namatti heeruman dhabuu fi bakka seenan dhabuutu bakka hin taane nama nagu jira akka silaa ta'uu qaban dhabnaan namni akka hin taane ta'uu jira raamata olii godhaaf bilayyan kiyya hoggaan kana isiniin jiru dhiirtii dubartoota raamata godhaa jechuu caalaa dubartoonni jaarsa qabdan obboleeyyan keessan ka jaarsa dhabee kophaa rakkachuu jiru raamata godhaafi iddaan tana rahmata jaarsaa godhu rabbi ibidda sanuu naana quteettus hin dhabamtu beek hedduudha takkaatu jaarsa isiitii waan jetteen jannata keessa dhiirtii dubartii meeqa fuutii jettee gaafatte bira teessee gaafannaan waan jeen dhiirtii takka dubartii 72 fuutii jennaan hayyee akkas taanaan atis akkasi fuutee jechuudha an rabbi ibidda naana qu jannatuma sanuun barbaadu jetteeni bar an rabbi jannata nan naqini
ibiddana haanaquu bakka chinnarra fuuturra yaa subhaanallah tachiitiif illee dhaynaaf namni warri jaarsa qabdan gaa hedduu warraan tan isin mufachiiseetiin jira fakkaatti insha Allah taala an beeyta ogunda waniin himu nuti waan hadiisa quraanaa himna waan mana namaan himnu insha Allah taala garuu rahmata walii godhuun jiraachuu qabdi innamaa yarhamullahu min ibaadihi arruhamaa rabbiin kan rahmata godhu dubartoota irraa akkasumatti ilmaan aadamuun darraa namni rabbiin rahmata godhuuf nama rahmata namaaf godhu nama rahmata namaaf godhu nama rahmata namaaf godhu akkas obboleeyyan kiyya faqaala baaduhum laal rahmata walii godhaachuun dhufnaan dhiiraatu wallee waan kana dhagee hedduu dhufeen se'a namni akka ol deemee dhibba lamaa fi maal seenanii gartaami abbaa Muhammad haadha Muhammad akka zanniin balleeysinan siddaan madde anaa fi haadha Muhammad illee kool nu lolchifne siitu kas jeen jetti natti aarti anaa fi isiillee walirra nu laalchisiniin siin jaa aayilumaan sirboo jee janaan tuunni gaafa kaan adurreedhaa wajjin dhufee sirbee gallaan adurreen beeytaa kumatti anfarra lulultiin ganda keenya aayilumaan sirbaa jee jannaan tuunni ifeegaadha sirba jirreettaniif hin irraanfatinaa jechuusaati bar akkasii aayilumaan obboleeyyan hayyee insha Allah taala maal jedhu waqaadiyaat irra hedduun ilmaan aadam dubartootaa je gariin ulamaa illee waan jam bi'anna nisaa aktharu ahli naar la hadis sabiq akkuma hadisa keessatti asii olii garree irra hedduu warra biddaa dubartiidha hayyee wa annahunna aidan aktharu ahli aljanna idha jama'na ma'al huril ain akkasumatti ammallee dubartoota jannata keessa dhiirarra hedduudha huraleeyni wajjin gisee olii qabamte huraleeyni wajjin hoggaa olii qabamte akkasumatti mallee isaaniitu dhiirarra hedduudha jaa hayyee dubbiin takkanaati akkasumatti fayakuunul jamuu akthara min arrijaali fil janna yoo huraleeyniidhaa fi dubartoota addunyaa waliin qabnu taate isaaniituutu dhiirarra jannata keessatti hedduudha jechuudha jan gariin ulamaa'ii kana jan waqaala akharuun ammallee gariin ulamaa'ii waan jan bal hunna aktharu ahli nnaari fi bidaayati al-amri yeroo jalqabaatiif namni bidda keessatti akkaan hedduudha yeroo jalqaba namni bidda seenu namni bidda keessatti akkaan hedduudha dubartoota garii ulamaa'itu kana jaa akkasumatti thumma yakunna aksara ahli nnaari ba'da an yakhrujna min annaari eega biddarraa baafaman booda hayyee an insha Allah taala afurin fuudhuudhaa ta'a akkas hayyee gaafii ammallee ulamaa'in garii waan jen namaatu beekati lamani godhattaanaan jee insha Allah taala haatee bareeddii yennaan karaa kana dhuftiini gartaa je gaallichi yeroo jalqabaatiif dubartoonni jannata keessatti haati manaan dhaga'uun dhabdummoo dubbiin waan garii daftanii nan gaafatina ani kunniin jarjara ammoo yoos keessa na dhageen girgirii biraan na dhaabbata akkasi quba gabaadhaa isiniin jecha duraanuu dhaga'uma jiranii miin jettaniire hayyee yeroo jalqabaatiif namni jannata keessatti ibidda keessatti akkaan hedduudha dubartootaa jedhu lamaan gariin walaakin ammoo eega ibiddarraa namni laa ilaaha illallah jee hundi baafame booda dubartoota jannata keessatti akkaan hedduudha akkas janii dubbatan dubo rabbiin subhaanahu wa ta'ala قال القرطبي تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم جچ نبي خن رت شريك افا غدو امام القرطبي نكنجا رأيت كنا اكثر اهل النار نبي نكزنيمتي الرد ور بدا اسن تورن ارك جنيم امام القرطبي دو وانجن يحتمل ان يكون هذا في وقت كون النساء في النار يرو غرتي جلقبه دبرتوني بدسينني خني بانو ملي غم بوداتي دبرتوني لا اله الا الله جانون دينو ابدا خيسا بافمني غره جنتا اصدفن haala saniin dubartoonni dhiirarra heddommaatanii jan dubo haala kanaan dubartoonni dhiirarra heddommaatanii jan yaa subhaanallah miseejiin gara keeysaatiin na eegaltee jirti arra uma girgiriitiin fit dubbadde akkumaan jeesan waan ajaa'ibaatiin dubbadde wallee jannataan jiraan ibsee osoon jannata keessa deemuutiin rakkoo asii tan irraanfadhee yaa'ii ganda keenyaa taasii irraanfadhee akkuma jannataa sanitti haasa'u eegalee beeyta silaa namni beeytee gisee bakka hunda gisee dheeyte if eegaa deemuu barbaachisa walaakina namoo if irraanfadhee lama godhadhaa 3-4 godhadhaa jeetiin jira akka girgiriin irratti hin dhaabbanne isin abbootiin maamma warrees jala jirtan ganda girgirii keessanii akka girgiriin han keenyan isiniin jaa walit dhaammanne inshaallahu ta'ala rabbiin hunda keenyaa jannata nuuf haa kennu rabbiin jannata nuuf haa badhaasu jannata rabbiin waa milkeessu warrachi keessa wal arku rabbiin waa taasisu gaaddisaar shiraamaan jalatti hunda keenyaa rabbii waliin nu haa qabu waan barbaannu hunda wajjiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama jaalannuu fi nama nu jaalatu hunda wajjiin jannata keessatti ollaa ambiyoota rabbiin waa qubsiisu
asitti khaatimaa teenya bareechee haala keenya tolchee warra achi milkaa'u rabbiin nu haa godhu. wanni hubachuu qabnu obboleeyyan keenya jaartii takka lama sadii afur qabaachuudhaan jannata hin arkannu. jaartii takka lama sadii afur qabaachuudhaan so'aafni arkannu hin jirtu. walaakin takka fuudhuudhaan cinaa imaanaa guutannee jirra. cinaa hafee immoo khayrii hojjechuudhaan guutachuudha qabna inshaallahu ta'ala. jaartii lama fuuteef qabxiin sii qabamtu hin jirtu. sadii godhatteef qabxiin sii qabamtu hin jirtu. afur godhatteef sadarkaan harkatu takka illee hin jirtu. yoo sababaa rakkoo si ta'uu taate maamalee akkamit jennaan jaartii lama godhattee kara takkaa yoo meexee takka mogga darbite takkaaf toltee takka yoo itti hammaatte takkaaf qajeelchee takka yoo jallatte guyyaa qiyaamaa haala cinaachi kee jallaa ta'een guutumattuu cinaa tokko kan hin qabne qaama keetirraa jechuu qiyaamaa ka'uudhaaf ta'isa jannabii jee sallallahu alaihi wasallam. kanaaf rabbi nu hatiisu yoo ammoo haqa isaanii guutuun hin dandee jechuu dhibbaa dhibbatti amantii fi qabaate namni takka irraa ce'ee kara lamaan tarkaanfata lama birallee kutee ilaa afur deemuu danda'a namni abdiif irraa qabu. walaakin namni ka khiyyaa daddayifni kun takka bira kutuun isaa hedduu jabaattee hedduu ulfaatti rabbi rahmata nuu godhee hayyee warra afur fuudhu rabbi nu haa godhuun jaa. ammoo dubartoonni keenya tana nun dhagayini isinilleen suutuma ijaan isiniin jaa inshaallahu ta'ala irraa isin nagee walitti dhaammanna natti ol seenu jiran fakkaatti nagee walitti dhaammanne. wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.